Ten je výborný. Ježišmarja. Že neletěl zbytečně. Standing ovation. Standing ovation. A kde jste se potkali? My jsme jeli na studium do Kyrgyzstánu a nás učil jeho brat. Já mluvím rusky. Bratr. Ale v Kyrgyzstáne je len ruština, alebo je nejaký vedľajší jazyk? Kyrgyzština. Kyrgyzština. A je veľmi ťažká? Pro mě je hrozně asi jako čínština. A vy komunikujete v ruštině, alebo v ruštině? To počuli vlastně, To byl tvůj nápad, že pojede na tuhle soutěž? Jo, já jsem přihlásil do toho. No my ti ďakujeme. Какой планеты ты? Планета Кыргызстан. Au. Невозможно. Počúvaj, ty vyhráš 100 000 euro, ako máš z toho nejaké fíčko? Ne. Tak Ty on je hlavně Ale nebuď sprostý. opravdu. Neskutečný. Невероятно, невероятно. Дякуємо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну что сказать? Фу. Да. 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 А я скажу, что вам придется учиться словацкий, чешский язык. Потому что на словацкий скажется «да», «ано». Ano. Ano. Спасибо. Bravo! Bravo. Ponímáš bravo. Bravo. Přelož kamarádovi, že se pravděpodobně bude muset ještě vrátit, jestli je na to psychicky a fyzicky připravený. A обязательно они сказали, что будет нужно вернуться в Чехию. В Чехию еще раз. Обязательно, с удовольствием вернусь. S radostí se vrátí. Gratulujeme Gratuluju. a vidíme sa v ďalšom kole. Dobre. Veľmi sa na to tešíme. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Because he's taking you